Lexus RX 350 соли 2017. Маромад бардорои ман нархи беҳтарин, варианти беҳтарин, мошини комплектатсия бисёр хушрӯ дорад. Хуб, солаша гуфтем 2017, мотор 3.9 гуфтем, тонировка ҳуҷҷатош 1-2 моҳи дигар аст, номерошам хай падарка, задагӣ надоштааст, муҳимаш умуман задагӣ надорад 300. Чихеле ки навзи мебинед дар винкодам ина хеле меброад аст. Хуб, аку чише гап задем. Нархаш бошад бардаро 300 гирдан барои подписчиком 280 000 сомон. О хеле нарх мегӯям, неки бардаро камтарак боз муомила дорад. Бисёр не, арзон мо биёед гап задем. Марҳамат, 4 бало пачка камераи 360 градуса дорад. Панорама дорад, 4 дарвес ключовой доступ дорад. Мошин 2WD. Хуб, боши дорад, 4 балон пачка на панал, кузуфош тоза, датчик слипер зон дорад. Салон бинед бардаро, салонашам бисёр салони хушрӯ, комбинирований аст, жигарики светли. Хуб, чихолои хушрӯак, задний дефлектор, акустикаш бардаро Марк Левинсон ина. Акустикаш ва беҳтарин акустика, панорама ҳам дорад. Мебели салон гуфтем, датчик слипер зона гуфтем аст, сидени лифт, памяти сидени, адаптивни фар, обогрев руля, камераи 360 градуса, винкод занед бинед канед чӣ гап аст. Салон чоша нигоҳ кунед чихе. Салонаш хушрӯак аст, монитор, проекция дорад. Акустика гуфтем Марк Левинсон, зуди бад мехоҳад. Дидед бардоре, Марк Левинсон. Се режим вождения, обогрев сидени, вентиляция сидени, пробег 174 000 километр аст. Марҳамат бардаро. Чихел аст бардаро? Бай. Бародарҷонои ман, дӯстдорони Toyota Camry 3. Тамошо кунед. Ин Camry бародарҷоно слишком редка мешавад. Бениҳоят комплектация редка аст. Бедон барои чӣ? Барои ки SK аст, SK гибрид. SK гибрид фаҳмидаед да? Гибрид ду комплектация дорад. Неки SK шам мешавад, ва слишком редка мешавад. Эли дорад, XL дорад, ана ин SK. SK чӣ мешавад? Ина ин фарош, бамперош дезадид ку ҳама ҷош радно ина ин ранги SK бо мешавад. Салонаш неки бардаро ранги XL, бале, ранги XL гибрид бари мешавад. Ина нигоҳ кунед. SE Limited Edition. Дискачош ибн чихе хушрӯ, балонош ҳам нав, кузуфош тоза, без ключовой доступ, соли 2014, Америка, вагон нав дар омадаги аст, растамошқаи холӣ дорад, тамом. Боз аз рӯи винкод якта капот дали шуда гирдаст, тамом дига бародаро, мугари сериозӣ надорад. Ҳолати салон, салони сиёҳ, кожни салон, салончош хушрӯ, незаводской плёнкошам дар ҷош аст, балоноша гуфтед нав аст, сидени лифт, винкод мезанед мебинед 2014 моҳи феврал. Салончоша нигоҳ кунед бардаро, не декларатсия гумрукаш. Торпедачош на панавии вагон мекунаде. Хуб, двухзонный климат-контрол, монитор задний камера, старт-стоп, кожни руль, мультируль, рулчош ҳамин ранги XL баринас рулош, рули SK не. 114 000 мил пробег, ягон ҳашибка надорад, гибридош хоидави кор мекунад. бовар кунед бардаро, як сом қимат неки мошин ҷон аст. Чӣ аст бародарҷонои ман, бай аст. Успех кунед, муомила дорад кампания. бародарои Зафира Хар, ана барои шумо Opel Zafira A. соли 2001 будааст. ҳолати мошинчааш ки беҳтарин ҳолат ба қарор дорад. Нигоҳ кунед чӣ қадр хушрӯак аст. На панав аст ин мошин. Хуб, мотор 1.6 16 клапана. Ду намуд мотор дорад, 1.6 кати 1.8 мешавад. Хай бо ду опсо шуда мебиёд мотори баланд. Хуб, бисёртар неки мотори 1.6 1.8. Ҳамаш 16 клапана. Мотори инжектор надорад, мотори простой надорад. ана нархаша бардаро нигоҳ кунед чанд пул гуфтед садан. 65 000 сомон гуфтед сада гирдан, неки барои шумо срочни нархаш 59 000 сомон без савдо. Неки арзанда аст. ҳуҷҷат надоштааст ё камтар дорад, ҳуҷҷаташ кам мондагӣ хулас. балонош нав, кузуфош тоза, се қатора, ина шторка, полкош ҳамаша дар ҷош ҳаст. Дидед? мошин такси гаштагӣ не, мошин азоб каштагӣ нест. дид бардаро эҳтиёт карда, фақат туй ба рафтагиан рӯзои хурсандӣ ба. ана салонош ҳам нигоҳ кунед чӣ хел зинда аст. 4 ойна электропакет. Ойнош де электроприводный. Ана боз чӣ дорад? 4 ойнаша гуфтем. Кондитсионер доштааст, коробка механика, ҳолати салончош, на салонош хушрӯак аст, штокои нав будааст. Штокои 2003 мебиёд ин штокои Enjoy. ҳамин штоки астраҷикати Зафира як хел бошад, ин тоғри мегирифта боша, ки медонад. 421 000 километр пробег доштааст, гази евро 4 на мультирул ҳам дорад. хай намиқа ҳолат дорад бардаро. марҳамат. чӣ хел аст бардарои ман, марҳамат шанса. марҳамат бародарҷонои ман, боз яте дига Toyota Camry 2 нархи арзон дастрас дар канали ҳафта Дубай TJ срочни фурӯхта мешавад. ана ин камричаи мо бардаро соли 2011 будааст, бари дараш 2010 мотор 2.5 комплектатсияш бошад агар эли. ҳолаташ беҳтарин то моҳи июла
حجت داشته است. اوتیلیزاسیون هم باید داشته باشد. ماشینچه بعد نیست باردارو. نرخ بهترین مونده ایستاده خریداران مرحمت بواری دارن، نرخش رو ارزنده است. اسپت کنید. 110 115 گفته ایستادگی دارم باردار جانای من. برای شما سرای چینی 99000 سوم روزی کردم. این دور استالینگ نه دو چور نه باردارو. 2.5 است. 2.5. وقتی ماشینچه چون خوشراه دیسکچوش هم خوشرو زدگان نگ ایکسلیش دگاست، فارای اسکلیش دگاست. مرحمت باردارای من. شانس از دست ندید. سیتی سفید از همان سیتی قیمت‌ترین میشه برای تویوتا. بالون نوشنا، خودفوش توز آکاست. نگاه کنید چه ماشینچه استراتژی. مرحمت باردارو. سرای چینی 99000 نرخ بهترین. салон тамошо мекунем. салони светли, салони латагӣ, хел мешад, пуштуак аст. салончошам тоз рак бардаро. 4 баллон аст, ин пачка. Инҷа заводской пленкош, даст краска шудагӣ нестам деталош. сиденье лифт, вин код 2010-04 баридараш, тех паспорташ 2011 будааст. хуб, мультирул мешавад як тараф, монитори андроид аст, заводид мекунем, заводид ҳам мешавад. абагриф сиден доштааст, абагриф сиденш намехел аст бардаро. абагриф сиден намешад элёба мехел установка кардаган. 145000 мил пробег.